mwene kamba ari ntashananga yambaye nka twicaye kuri banke ni hafi ya kabiri gogo mu kiyote burya yambaye intwari dahiga ibinyoma nuko nyigura isambu yo muri Busoro nsigaye mvuga ko yambaye ubutaka budapfa ariko yarashaje asiga kadogo haza Silibani ukwa Gahiga nakarihungu warudacumura nuko bambi nkabantanguranwa abo bagogwe nanje gw'inkarunda ndahonje mbumugogwe Burya kadihoni ni se washanse burya yambaye nka twicaye mwansenga na Samweli wo mu Basango umugabo utuye kumukamira nawe yambaye ndi twicaye mwansenga yanze gucika yabyaye babiri burya Mukarubugu Mutsobe mushiki wa burigadiye w'Umutsobe yagiye inama we na Kaneza nuko baje inama barayinoganya ariko bancombera ku ngaragari buno batuye muri etage haza Samweli wo mu Baganzu aminga turi mu ruhengeri rw'imurera buryo ko babosiko wakazoza nanoke mwiza wo kwa Karayi nawe yambaye nka twicaye kwa Kayange Mugisha mwiza wa Kabuyombo n'umuhango utarahara ruko abantu nawe yancombeye ku ngaragari amenga agacendegera umuhanga wa mugabo wabaye urugumesiteri kibirira yambaye nka Manweri Rutunganya na Bosiko wakazoza burya nawe yancombeye ku ngaragari Timukirambirwe kirarambye reka mabwire inshuti zanjye baravuze ngo nugera mu kibanza ndubone mwinyamaza burya uzokireke kiravutsa burya regero ya mbere inyamanza ico gihe naringiye kumukamira na Kamatari w'inshuti yanjye burya abahumuro ndabakunda Petero yambaye mugabo yanjye ninkijishoku umugezi manuka narayishoye imena igisanza kwa Sebahutu umwega kagira ninka y'inzobe ishoboye urugo ninka nahawe na generali burya ntabwo nabaye insakira kabare na generali Hodari nawe yankoze mu biganza guhabwa inka n'ibyene nyina biraguma amenga mbigwa anansaba bera burya n'akajoni na Silibani ariko burya kajoni yambange ikanyije na Deni atugira impanga dukurikirana burya yambaye inka Mwambutsa wa Gahunde jya kuzitambagira mu bwiza nuko ndazitegera ndazirora mbonye ndazirambiwe mfa kugenda nuko arayisobanura Pasikari ariko yincuriye ndishima ansige mvuga ko ntunze ubwoko bukoma impamira amenga zatunga wo kwa Ruvuguta wa muhanga wituriye mu Buraya ariko bunari mu maremba agani igikondo kandi burya yorore yibugesera yanteze inka buri mwaka amenga mbigwa wo kwa Gatomu burya yambaye yarubyirukana buno nayise na Rudasumbwa abonera byagiye ku muryango jimburiza abana kugenda mu mazu nuko inzira yabishuzi kayifunga buno yatumye ndura mu manzanza na Kayisiri yanyihereye Nyagatama na Kayisiri yanyihereye Nyagatama amenga Busheya wa Gapagani Gemirindutse kuyireba mbonye ari nziza cyane bituma nyitikira umubende bugene yisi isugi yakaniga
utagira mwene sarya nimbonera nibesura muzi mwene